puna uri o Te Nehenehenui, te tūkotahi mai nei. Ko te kawe I te kaupapa I runga I te rangimārie, tō noho. Koia titi paupau o tō matu whare I tēnei rā. Ko hangaia tēnei whare ki ngā paupau o te rangimārie, o te rungomau, o te kotahitanga, o te whanaungatanga, o te Māoritanga, o te maniapototanga. Ngā tanga katoa e haumari wai te iwi ka tau mai I tēnei rā. Mana tū, mana tū, mana tō. E noho ai ki te tehi huihuinga I wainga I ngā kaikawe o te motu. I kōrero mai a kiri me pēwhia te kawe I te wairua o te kaupapa. Kia noho I raro I te rangimārie no reira, kua whakaarohia mātou. Ko te tira hāpai hei kawe I tērā wairua. Ko tahi anō te aronga. Kia whakatau I rā atu ki te āpōpō, he mana nui tō te whakakotahi mai I te tangata, I te wā o te haurokuroku. Today for us it's more about mokopuna decisions, keeping it friendly for our babies and not really dabbling into that stuff. The kaupapa is more about us coming together, bringing our people together and really just celebrating us, our babies, but also our tamariki to come as well. Whānui te hari me te koa. I te mea, kei te rongo I te reo ngā tamariki e pāoro nei, anō nei he rā noiho tēnei. E hara I te mea, ko te mana motu hake, te take, ko te tiriti o waitangi te take, kau anō nei he rā noiho tēnei kia rātou. Ko ngā tamariki te tū āpapa o te kaupapa, kai te rongo rā rātau I ngā tāmitanga, te kāwanatanga. Ko rātou e ngana ana ki te takahi tō tātou manaha iwi Māori. I konei mātou te tuatai, kore wehe ana mātou. And yeah, mamai te ngākau ki te kite I ngā mahi a te kawana, kia tātou. Me te kore e tūohu noa. Kia tū mana tātou a iwi Māori, kia whakatu ki te kawana, kei konei mātou, kore mātou wehe. Ka tū mātou ki konei ake. E kite ana tātou, mea whawhai tātou, anei he tētahi huarahi, hei whai I a mātou I te wā. I te kāwanatanga e mahi nei I tāna mahi, ko tahi tonu te hiahia o tēnei tokorua. Probably give the lamb back, eh? What about you, Nucky? Yeah, give the lamb back and free lollies. Yeah. Mō ngā mokopuna, te take. Wikitoria Day, mā Aukaha. Ko te reo, te take.